Nahajamo se v Užicu, včasih je bilo to Titovo Užice, danes je samo Užice. Z menoj je kustos Narodnega muzeja v Užicah. Prosil bi, če se lahko predstaviš najprej. Dobar dan, ja sam Nemanja Obradović, kustos Narodnog muzeja Užice i dobrodošli u Užice, grad koji se nakon drugog svjetskog rata zvao Titovo Užice. Kaj se je zgodilo s tem, da se je Titov kip, ki je bil na glavnem trgu, odstranil in preselil sem za muzej? Pa Titov kip se nalazio na trgu Partizana nakon njegove izgradnje 60. godina i tu je bio sve do političkih promjena 1991. Nakon toga, usled tih političkih promjena, premešten je u dvorište zgrade Narodnog muzeja i od tada stoji ovdje na ovom mjestu. A kakšne so bile tudi polemike, dileme, šta uraditi sa Titom? Pa bilo je dosta i radikalnih predloga da se čak istopi, pretopi, ali razum je sačuvao i makar spomenik, ali ja smatram da je trebao kao neko kulturno nasleđe da ostane i sve dok jednog vremena na trgu. Kažem, bilo je dosta radikalnih predloga. Sad u ovo novije vreme predlagano je da se postavi između zgrada muzeja ili da se vrati na trg. Neki su predlagali da se stavi na Kadinjaču, na mjesto borbe. Tako da je tu raznih predloga bilo, ali se on sa ovog mjesta od 1991. nije pomerao. A čime se argumentiralo predlog da se recimo ovaj kip pretopi, uništi? Pa neke političke struje su smatrale da je Tito jednostavno autokrata koji ne zaslužuje da uopšte njegov spomenik postoji i da je prošlo vreme negovanja kulta ličnosti i jednostavno neki su smatrali da će uništenjem spomenika raskrstiti sa stvarima iz prošlosti, tako da su to neki od glavnih argumenata koji su bili. A kakav je odnos sada, ako možete da ispričate, do Partizana i pokreta otpora za vreme Drugog svjetskog rata i recimo do formacije četnika? Pa pazite, u ovom kraju mi smo pričali da je dosta kompleksna situacija bila što se tiče ustanka uopšte 1941. godine u Srbiji, jer su mnoge porodice imale i pripadnike četničkog pokreta, odnosno Jugoslovenske vojske u otadžbini i partizanskog pokreta. Sad, što se tiče odnosa, stvari u tome kako je koja porodica imala iskustva. Jednostavno, u nekim selima su partizani nailazili, vršile neke zločine, prisilne mobilizacije, u drugim selima su to isto četnici radili, tako da se na osnovu nekih iskustava ličnih temelji taj odnos prema pokretima otpora koji su bili u Srbiji. To je nešto što je jednostavno lično iskustvo svake porodice, jer je svaka porodica uživala, živo učestvovala u ratu i u borbama. Nahajamo se pa na trgu Partizana v Užicah. Na tem platoju za nama je za časa Socialistične federativne republike Jugoslavije stal kip maršala Tita. Zanima me tudi, ali je prišlo do preimenovanj po razpadu Jugoslavije, ulic, trgov, v kakšna druga imena. Kako je bilo s tem? Što se tiče imena, glavna ulica, danas Užicu, ulica Dimitrija Tucovića, je nosila ime po Josipu Brozu Titu, a ona je preimenovana u ulicu Dimitrija Tucovića. Što se tiče osnovnih škola, većina škola je zadržalo ime po narodnim herojima. Prošli smo pored škole Dušana Jerkovića, imamo školu braću Ječmenicu u Sevojnu, Aleksa Dejović, Slobodan Sekulić i još jedna osnovna škola, tako da su one većinom zadržale ta imena. Gimnazija je nosila ime po narodnom heroju Miodrag Milovanović Lune, ona više se ne zove tako, i iza nas je i Narodna biblioteka koja je nosila naziv Edvard Kardelj. Ona se danas ne zove po Edvardu Kardelju, nego se zove Narodna biblioteka Užice. Sada prolazimo u osnovnu školu Dušan Jerković, koja nosi ime po narodnom heroju Dušanu Jerkoviću i koji je bio komandant Užičkog partizanskog odreda. Gimnazija v Užicah
Nalazimo se ispred Užičke gimnazije na kojoj se nalazi tabla koja je posvećena osnivanju prve slovenačke brigade Ivan Cankar. Ona je formirana 5. novembra 1941. godine u ovoj zgradi. Herojski se borila u narodnoj revoluciji i kovala neraskidivo bratstvo sa ostalim jugoslovenskim narodima.